man sei hun pa ngai o ma di man sei pa ngai pa kami lang kher zo aron ti fo hi u speaker atik lo ni sa sakile hun to mai to na subagin clarification a sei do ni chon hun kha siam pa ngai tu ni chuan pu di speaker di mana kan lu tanga pakhat na chuan exercise na ko ti chungchang a hian kha kan ho tu ten an soi te to member langin soi vai kan du chu ni mena khan si muya khati ri to ko ran thila kan kala pu di speaker khati min ti boy chu kha I ti chu na diknang tu soi no min pe ka khan tu min soi ti che ni so bi pi si lo che kalai speaker do kana tan han house control tu lom I thu ve ka lom so rom min te jo kan suak ve mai tu ria I thu ve noi om kan ni chu ban chuan pu chuan a chun de an lo chuak lim mel khop mai are nui chuak budun bor ani atira chuan a thel tu de kherin an thel vung de pon mai thai ni hi chu tun ba khi pungu na te hi chuanin an tel ve to kher lo mai theya a chan chu abial tui thlang lam so an che em to maya pathum Mizoram Legislative Assembly general election a hlotin na kha chan na chana hian engdang ma soitur kan elo min throi thin tu pathian ta thiang ni min ompuya kama min throi saka ka hne na oma chumi azara chuan kan block throi tu te kan DCC throi tu te kan unit throi tu te min thopui tu te zong le longtlai wai mi pui te min mangai ne le min du sakna awanga hlotin na changle mai kani keima hian engma quality soitur kan elo pathian khong na liao ani